Ole, DCA first semester second semester danglam na chu first semester hi subject parukan ne ya chung ta chu DCA 101 atanga DCA 106 tia chen chan shin an nia DCA 101 a hian fundamental of computer te operating system office automation system kan ti deuh hi ania office automation system ma hian Microsoft Word Microsoft Excel le Microsoft PowerPoint te khan nia ti chun 104 105 le 106 a hian internet technology computer graphic kan ti hi Adobe Photoshop khania desktop publishing kan ti hi Adobe PageMaker khani heng hawi 40 marks ve kan nia da ka ni chung exam torani ti chon DCA 101 atanga 103 hi choma chungin exam ani thina ti chuan DCA 104 atanga 106 hi chotulama exam ani bok thina ni ti chuan second semester lampang hi kalvele taila second semester a hian subject pali awma chung te chu DCA 201 DCA 202 203 le 205 te nia ti chuan DCA 201 a hian computer networking ania 80 marks ania darka thum chung chan tur ania 202 a hian database management system ania 203 a hian web management using HTML 205 a hian business communication ania business communication hi 40 marks ani dona hi a marks atlem dawa chan tur atlem dawa da ka khat le chan ve chan tur ania DCA 101 ne na anlo zirtiri nang chu ni chuan anlo zirtir dik lo chu ani mai theni o subject hi ai nang lo ani khati zong khan se